ناحیا القوش سر به قەزا تلکێفە لە دەشتا نەینەوە پێکتێت لە سێ کۆمەڵگەه و 42 گوندان ژمارە دانیشتیên القوش زێدەتر لە 5,000 کەسانە لە سەنتەرê القوش پرانیا دانیشتیên wê کریستیانن سەر بە کەنیسا کاسۆلیکên ڕۆژهەلات ve زیاتر لە 10 کەنیسا هەنە جێدەرên dîrokî wê êkê piştrast ken ku bawerdarên ayînê cihiyan jî li evê navçeyê hebûn hebûye. Ev cihe li cihên herî kevnar e li Kurdistanê etihêt hejmartin, navobangê cihên şînwariyên Elqûş nek tenê li ser astê Kurdistan û Iraqê berniyasin, belku li ser astê cîhanê jî navobangê xwe heye. Lewra xelkê biyanî jî qesta vê re dikin û giringiyek taybet eldefwan jî heye. Dîroka evê navçeyê vedigerteve بۆ beriya dayikbûna Mesîh aleyhisselam di pertûka pîrûz da behes li vê re hatiye kirin. Behes li peyamhênekê genç diket eb navê Nahûm Elqûşî. Ev kese yêke li kesatiyên mezinên olê cihiyan. Navê Elqûş li jêderên dîrokî da eb ezmanê aramî hatiye nivêsan. Bi du pişkan pêk hatiye. El-Qûş El eb ramana xudat hêt, Qûş bi ramana başiyet hêt, wate Elqûş xudawendê başiyê. Me di bernamê pêkvejiyan da li ser hind goşên cuda et evê elqê da kar serkiriye, işlahê dîrokî ve wek kultûr û wek kelepûr û wek ayîn û wek netewe. Kurdistan jî edbiyavê pêkvejiyanê da nimûzecek gelek ciwan e. Ev ro bername pêkvejiyan nava devera Elqûş da ye ku ev devere deverek herî ciwan e edbiyavê pêkvejiyanê da navbera musilman û mesîhî û êzidî wek netewe Ereb jî li vê re dijîn. Fermûn da hefra bîner bîn û bizanîn keşê pêkvejiyanê et evê navçeyê da çawa tête guzerkirin. Laraz rêvebera nahiya Elqûş e. Take jine ku kariye bibîte rêvebera nahiyê û kesek çalak û rehsevik û xemxor e. Xelkê evê deverê jî rêz û viyanek taybet bû wê heye. Ji ber ku dilsûziya xwe بۆ خەلکێ دەڤەرێ پشتڕاست کردیە. ناحية القوش تتكون من 42 شارەدەی ئەلقۆژ لە 42 گوند پێک دێت. ئەم گوندانە دابش دەبن لە نێوان مەسیحی و ئێزیدی و موسڵمانەکان، ئەمە وەکو ئاینەکان. هەروەها لە ڕووی نەتەوەیی موسڵمان هەیە، کوردە، موسڵمان هەیە، عەرەبە، هەروەها وەکو مەسیحیش نەتەوەی کلدان و ئاشور هەیە. دانیشتوانی ئەلقۆژ نزیکەی 6,000 کەسن. ئەم ڕێژەیە دابش دەبێت بۆ 180 ئێزیدیەکان و 110 مەسیحیەکان و بەشی دیکەی موسڵمانەکان. 10% من المسيحيين. هەمی پێکاتە کەلڤێرە جین وەکو ئاین و وەکو نەتەوە. پەیوەندیاوان چاوەیەت ناوبەرە وام بخوودا و هەم دیسان هین وەکو لایەنێکی ڕسمی، لایەنێکی حکومی چاوە هەنگ سەردەریە دیگەل هەفتوو دکەن. العلاقات طبعا بين هاي المكونات اللي تعيش في ناحية پێکهاتەکانی ئەلقۆژ پەیوەندێکی زۆر باشیان لەگەڵ یەک هەیە. هەمیشە دەڵێم ئەم پەیوەندیە بە پلەی نایە بدێت، ناڵێم تەنیا پەیوەندێکی باشە. یەکەم شت لەم بارەیەوە پارێزگاری کراوە لە تایبەتمەندی یەکتر و ڕێزی یەک دەگرن. بۆ نمونە لە ناوەندی ئەلقۆژ زۆربەی هەرە زۆر مەسیحن و لە هەمان کاتدا گوندێک هەیە زۆر نزیکە لە ناوەندی ئەلقۆژ کە ناوی بوزانە. پێدەچێت 4 کیلۆمەتر لە سەنتەر دوور بێت. پێکهاتەی ئەم گوندە خوشک و برای ئێزیدین، ئێمە وەکو شارەدێ زۆر پارێزگاریمان لە تایبەتمەندیەکان کردووە. و بۆ ئەوەی ئەم تایبەتمەندی ئێزیدیەکان پارێزراو بێت، تا ئێستا هیچ خێزانێکی مەسیحی نەیانویستوە خان و لەو گوندە دروست بکەن. هەروەها ئێزیدیەکان و موسڵمانەکانیش بە هەمان شێوە. بە خۆشحاڵیەوە عەرەب و کوردەکانیش تایبەتمەندی یەکتر دەپارێزن. وەکو بەڵگەل سەر ئەخستنە جەنابێتە بەحسەوەی چەندێژی دکەن بێژن ئەو دەمۆ کە کاریسەیەکە سروشتی ئەتێتە ڕیدان یان
گەنمێ کەسێکێت سۆزیتن هەم مسلمان و هەم مەسیحی و هەم ئێزدی بهافرات چن وی آگریت کوژین نبا ناهلن كآجر زيادة بكتن. صح، أنا دائما أقول إنه أحد أسباب بەڵێ ڕاستە هەمیشە من دەڵێم یەک لەو هۆکارانەی کە وای کردو پەیوەندیەکی باش لە نێوان پێکهاتەکانی ئەڵقوش هەبێت جوتیاریە. هەڵبەت لە ڕووی ئابووریەوە 180 ناحیەی ئەڵقوش پشتیان بە جوتیاری بەستووە. ئاشکرایە خاکی ئەڵقوش خاکێکی بەپیتە. بۆیە وەک نمونە باز دەکەم ئەگەر جارێک لە جاران گەنمەکان بسووتێن لە کاتی دروێنە هەموو پێکهاتەکان خۆیان ئامادە دەکەن بۆ هەر ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە. هەموو جوتیارەکان ئامادەن ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ بکەن بێ ئەوەی ڕەچاوی ئەوە بکەن خاوەنی خاکە سوتاوەکە پەیڕەوی چه ئاینێک دەکات. هەموو پێکەوە هاوکاری یەکترن بۆ هەر ئەگەرێک خوا نەخواستە ئەگەر ئاگرەکە لە ناو ئەڵقوش بێت دەبینی ئێزیدی گوندی خەتار و بوزان یان گوندە عەرەبەکان یان گوندە کوردیەکان هەموو پێکەوە ئامادە دەبن هاوکار بن لە کوژانەوەی ئاگرەکە. باشد هەمان دەمدا ئەکرد بەحسە بێ ناوچێ بکەین ناوچەیەکە هەندێک جهێن شینواریەت گەلێک کەڤن فێر هەنە تەنانەت مێژوە هەندێک ئاڤە دگرتەوە بوو پێشی میلادێ. ئەڤە وێیکە دگەینیتن کە ئەف ناوچەکە گەلێک گرنگە. ئایا هەوە وەکو لایەنێ ئاثاری چەند گرنگیدا پاراستنا وان ئاثاوەرانە کە بهێنە نوێژەنکردن چاودێری سەر بهێتەکردن کە ناف نەچن. ئێمە کۆنترین شوێنەوارمان هەیە. یەک لە جێگە هەرە کۆنەکانی ئەڵقوش مەزارکەی نەبی ناحومە کە پەیامبەری جوەکانە. مەزندە دەکرێت مێژوەکەی بگەڕێتەوە بۆ 8 سەدە پێشزاینی. بۆیە دەڵێم لێرە مێژوەکی زۆر کۆن هەیە. تا ئێستاش مەزارگەکە پارێزراوە. مەزارگەی نەبی ناحوم لای ئێمەی مەسیحی شوێنێکی پیرۆزە. لای ئێمە پەیامبەرێکە پیرۆزە چونکە یەکێکە لەو پەیامبەرانێ کە لە ناو پەیمانی کۆندا باسی لێوە کراوە. تەنانەت لای ئێمەی مەسیحی پیرۆستریشە. بۆچی؟ چونکە ژیان و مردن و ناشنی هەر لە ئەڵقوش بووە. بۆی ئێمە شانازی پێوە دەکەین. هەست دەکەین پەیامبەری ئێمەش. و دبێژن ئەو دەمە کە جهی ئەلڤێرە چوین ئەف مەرقەدێ تەسلیمی کەسێکی مەسیحی کرد کەساتێکی مەسیحی کە گوتی هین بپارێزن ئەمانەتە دەستی هەوەدا. بەڵێ بە دڵنیاییەوە مەسیحەکان زۆر نزیکن لە مەزارگەکە. تەنانەت خزمەتیشی دەکەن. کاتێک زیارەتکاران دێن کلیلی شوێنەکە لای مەسیحیەکانە و ئەوان دەرگای مەزارگەکە دەکەنەوە تا خەڵک دیمەنەکەی ببینن. هەڵبەت زیارەتکاران لە سەرانسەری جیهانەوە دێن. ڤیان میرزا کەساتیەک جڤاکیە پەیڕاوکارێ ئاینێ ئێزدیانە نمونەین جوان و باڵکێش ئەدبیاوێ پێکڤەژیانێدا دەدەت خویاکردن بەحەس لە سەربۆر و سەرهاتیên پێکهاتên جودا جودا لە ئەvê دەڤەرێت کرد. ئەم چاوادێ کارین پێکڤەژیانێ ئەدبیاوێ دروشماندا ببینێت بیاوێ کرداریدا نەکتنێ هەندێک دروشمێت بریسقەدار بن و کەتواریشدا ئەو ڕەنگڤەدان نەبیتن. پێکڤەژیان وەکو وەکەرەم کردی کە چاوا بێتە ئالیە کردداری نەبەست تنێ دروشمەوە و ئەف دروشمە وەکو ریالیک وەکو درستی وا جی بەجی کردی. بەڵێ یعنی نوامێل ئەڵقوش وەکو سنتەری ئەڵقوش هەموو کریستیانن برایەت مەسیحینە. باشە مەدوێتن ئەم vê çendê bizanîn هەندێک نمونێت زیندی چونکە ئەم هەندی بپەیڤین ڕەنگە ئاخفتنێت me et giştî bin. بەس ئەگەر ئەم van ئاخفتانانە هیر بکەینەوە بکەینە نمونێت زیندی et buwarê pêkvejiyânê cenabê te çi serbûrek heye ku bû me bidete xuyakirin ka ev pêkvejiyana rengvedana wê çawa ye. البیرا من تێت و بەری مژی تێت البێ ئەڵقوشێ بەرێ دەمێ شارە ئەو هەندەنەی دەمێ هاتنو چۆنەی حتا قوتابخانە ئەوژی دەوەرێت مە هەندە نەبوون مەسەلێت سەنەویێوان بیرامە تێتە دەهان بەلکو سەدان خوندەوانên ئێزیدیا ناف ئەڵقوشدا ژین گەلەکە خانیت خۆ بکرێت دانێ گەلەکە بێخانیژی دانێ هەمات نافوان دەژیان و مەدرسا خۆ پسەت برنجی ئەف چەندەژی بوو وەکو کۆنتاکەک دروست بێت زۆربای ئەوانژی فێری زمانێ مەسیحیژی بوون. تەنانەت ناڤا ئەڵقوشدا دیاردەکە دیتر هەیە گەلک جوانە ئەوژی ئەوە تەماشاکەی کەسێک مەسیحیە بەلێ ناوێکی ئێزدی خوددانایە بوو نمونە خودێدا هەیە
مشكو هيا رمو هيا دينو هيا اف ناف هميت ازدينا بلام كسن مسيحي الزاروك خداناينا افجي ديسان كشا قالك جوانا افجي تقبل يكدويا افجي او كالتوري برزه يعني افي كالتوري بيك فجيانه افي اكشوان خال امشين بيجين كنت آلية دروش ماذا وابوها مسألة براكتيكي وابوها عملي نفسي وقت ازدواجي نافت مسيحية هاي نافي هرمزوي هاي نافي قرقيزي هاي ما دير الهيرا هاي قالك جاني خلكي ما توزانيهم خلكي مسألة باورية مسألة روحي مسألة باورية آيني عندك نساغي تشد بن خلكي ما بتشوكو زاروك تخوتين نبر دير البيري عيني وقت من ديتي برايت مسيحية هاتين اما مزارقة هكل دفمل قندي بيباني بين الشح سوار قالك جاري من ديتينا برايت مسيحيتين بار من ديتنا برايت بصرماجي هاتنا رولي حمو بيك هاتا حمو خوبا برز بينن بو بيشان بو بلا فكرنا يعني اللي بوريني بو بلا فكرنا يعني كدو قبول كرني اف كالتورا راسي كالتورا كي كافنارا ابنه ايرو يعني افتي كلبونا نت كلبونا باغهيه بل كنت كلبونا بلان دارشتيا يا دارشتياش علي روشنبيرا باش علي انسان جواكي باش علي اولدارا با الخلق في دافري اكسشي موتيفيجن وكو رولي وانت بزاف ازادي خوازه غري كردستان داجي همالي القوشي ما شهيدت هاي ما شهيدتنا ابو دنگت هاي ما بيش مرقت ايروني ما بيش مرقت غولاني بيت هاي السرهلداني هر وصا ازدياج بين قرباني اطفالي بيش مرقت قهرمان بون شهيد ابن ابو دنگ مال في دافري هوينا I came from Germany for holiday. من هاوڵاتی ئەڵمانیم بۆ گەشت و گوزار هاتوومەتە کوردستان بۆ ماوەی 6 ڕۆژ لێرە دەمێنمەوە. ڕاستە گەشتەکەم کورتە بەڵام زۆر دڵخۆشم کە خۆم دەبینم لە ناو خەڵکی کوردستاندا. هەموو خەڵکەکە زۆر و خۆشن لەگەڵم. هەموو ئەو ئاینە جیاوازانی کە لە کوردستان هەن بە ئاشتەوایی پێکەوە دەژین بۆیە من دەڵێم خەڵکی ئێرە زۆر یارمەتی دەرن لەگەڵ خەڵکی بیانی و جێگای متمانن. لە هەمان کاتدا سروشتی وڵاتەکەش زۆر جوانە بەلامەوە. شاخەکانی کوردستان زۆر جوانن خەڵکەکە خۆیان گرنگی بە پاراستنی ژینگە و سروش دەدەن ئەمە لای ئێمە زۆر سەرنجڕاکێشە. هەروەها دەڤەری ئەلقوش یەکێکە لەو ناوچانەی کە جێگای دێرینی زۆر تێدایە و هەروەها قەبری نەبی ناحوم لێرەیە. منیش تامەزڕۆی ئەم شوێنە دێرینانەم هەیە. لێرە لە کوردستان ژمارەی زۆر لە ئاین و ئاینزاکانم بینی و خەڵکانێکی جیاوازم بینی و لە هەمان کاتا بە ئاشتی و ئارامیش پێکەوە دەژین بێ ئەوەی هیچ ناخۆشیێک لە نێوانیاندا هەبێت و یەکتریان خۆش دەوێت و ئەمە شتێکە هەستێکی خۆش بە ئێمە دەبەخشێت. هەروەها ئەو هەموو ئاینە کۆنانەی لێرە هەن لە زۆربەی ناوچەکانی جیهاندا نابینرێت و هەمووان لێرە هەن و بێ کێشەش پێکەوە دەژین. پێکەوە ژیانێکی جوان هەیە لە نێوان کورد و عەرەب و مەسیحی و ئێزیدی بە ئاشتیانە پێکەوە دەژین هیچ ناکۆکیەک لە نێوانیاندا نییە هەمویان لە کەشێکی ئاشتیانەدا دەژین بۆیە دەڵێم هیچ جیاوازیەک لە نێوانیاندا نییە من وەکو خۆم هاوڕێتیم لەگەڵ هەموو پێکاتەکان هەیە. هەرچەندە من خەڵکی ئێرە نیم بەڵام ویستم بێم و مێژووی جووەکان لە کوردستان و بەتایبەتی لە ئەلقوش ببینم بەتایبەتی قەبری پەیامبەر ناحوم یەکێکە لە پەیامبەرە مەزنەکانی ئێمە و جگە لە دیتنی جوانی مێژووی جووەکانی ئەلقوش هەروەها بینینی مێژووی هەموو خەڵک و ئاینانەی ئەو ناوچەیە و هەموو بیر و باوەڕێکی جیاواز دێرە دەبینین پێکەوە بە ئاشتی و هەمانجی دەژین. خاچی کوردستان و گەلەکەی جوانە و ئەمەش جێگەی دڵخۆشیمانە. ڕەحمەتی بابا سلیوە قەشە دێرێ بوو ئەوە بەری 4-5 ساڵە عەمرێ خودێ کرد مؤەرخێ دێرێ بوو گوت چوو تەفریقە نابەینە جێ عەبادەتە ملتا دنیا هک کنیسه بت هک جمع بت هک مسقف بت هک جي ازديا بت وصاله شسته ام برايت اكين ام تكلت الخشين برايت مد مسيحي كتت ما جنت ما
همي كنا القوش روجك روجت خدي من بيستيا أبا خفتي صالة عمري من يك قصودنا بينما وبراد ما مزوريجي هميا وكو مسلمان دينار ما مسلمان ما مزوري ام برايت لكن كتير ما كنا دارا كنا شاي هات نوا اول شاي بون خشك وبريت اجمن تفرقه وتعدي نبي لسالين هفتيان لنافا القوجدا كو برانياوان مسيحي بون قطاب خانيك هبو خلكي گوندين دورو برجي لگوندين مسلمان و ازديان اتهاتن فيرا بخينن لورا هر الوي قناغا زاروكينيه دا بيك فيجيان اتهات ديتن مدفيتن تبون بحثا سربورة خوب كي تاچ سربورة كيا اتقال خشكو براين ازدي وتقال خشكو براين مسيحي وكو مسلمانك بله امو او مالك يعني ضهوات بيت امن نابضة بهي بيت امن نابضة سلوح بن امن نابضة خشي بن امن قلي بيرامتت امتحان نبيري ام بتجيبهم دوار امتحان ما تشري خوتينا ام قوش مدفروت اول چه سالك بو وقت بدور قال حفته وحفته بو كشنجي مدرسة بنش بيرامتت مطلبها بنش قندي امتحان نبيري خاني ايجار كرن مدرسة فيرا دبرك مسيحي بو هين اتقندار طدنا فيرك وخاندني بخير بلا وامو براد ميد دي براد ميد مسيحي يتعرف ام هم عائلات بله ايك بهي نخوشي ام ايك همي اف تكليات تدقل خشكو براين ازديو مسيحي هي رانجت هن تكليات قال مسلمان نبي نبخد اف تشد جهيمي خدي هندرج هوكتين بيجنا من بابا هم هر شيء بين مسيحيه جميل ازدياج ميل تيرفيري مقول عندهم مالك حفتي صاله شت صاله بابي من البيري اما مالك حاجه جارك نايم جدي بتليفون عم كان تبوش ناي مسيحي بن ازدي بن اما مالك ايش خطاره بيجي بيبانه بيجي موضوع بيجي ايش باقون داخرك بله ام مسيحي ازدي عرب ام مالك توي سردمي دا هنگو اف هزرابيك فيجياني چند پیراوت کرد هنگی فکر به هیچ چطور المروفد ما يتخلكت هات فيري بشولات هات تش دامه دكان بكيري بون حمايت هوانا تشد ببن باره هبن نبن هر عوصا من قلنا زور باشه ويقف كي وقت تو تشيت نوفا سيكي دا بله وتبيني مثلا چای خانه كي دات نيشي يان الكافيه كي دات نيشن اكتر بينن تبيني كشكي چند جوانا وقت افهمي بيكاتل قلق دات نيشي خوش ترين اسخور روجانه هكا نيم فيري اثناش مدهوك كيم هكا نيم فيري بنا مناعد بله خاص حالي هالبيري راستا جاهدي اصحابنا اصحاب كم هرو الناف وهذا الريم اخويا نام مسيحيه ناب ازديا اتقال حاجات كم تا هفول الديرين هنا قالك المسيحيات على والله على والله اف موزخانانها ام بینین لسردم خوادا جه کساتین ابناوو بانک بو مینا پتریلک یوسف اودو ابرش القوشی اوان کساتیان رولک مزن هبویه ات مجارا پیگوژیان دا سالا 1947 پتریلک یوسف اودو أبا جهوي بوا جهي ما نفاوي بويا أبا جهوي بخو وقت دهافيني ووقت زبسطانة وكي سردبا قدريوي قالكي جماعة قرن بچنكو قالكي بعاقلة أف بناية بلا الصالة 1905 جهة اتهيتا جوهرين بو قطاب خانة أهلية كتشان خاصة درس كرنا في قطاب خانة تشبو وچند بيك هاتل فيرت خان اول مدرسه الكرلفيري بس كورا نابا يعني غير جهه بله بيجا جماعه مخلكي القوج قلت لازم ام بينم جهه كيبو كتشا بله راهبات او وقت الفيري قالكن بيجا هر او بنايه تابعي اوقاف تابعي كنيسه بله تشيك المدرسه تايبد بو كتشان مقر ابرشيه كذا القوش مطرانكي تشيكر بو القوش ايك خلكي صبناي خلكي دهوكي صار الشيء سو ايك مايا تقريبا شنو ايك صاله القوش مروفكي عقله مروفكي جرينجا مروفكي بيجن جرانا اخفتني وي قالك جوانا تعاملت وي الحمي ملت حمي بيكوتين كردستاني ابد حمي ملت هكر ايزديا هكر مسلمانه هكر كورد نينا ابد نكوي حمي ايكل بيج همش بربي حتى انه دنجوي تصويري وتوي اخفتني حتى انه مايا الجندية القوش بشتي تشونا رحمتي ابرش الفيرال 2016 ادبيتا متحفك جهه كلتوري كبيت باراستن
هزرات دروست كرناوي تشبو كجنابتا ريفبري في متحفية وزاني وقت بيجم عربي فكرة المتحف صالة هزار ونهصد وهاشتية بله تش جماعة ما بريمة خركر كونكر وتشيبو شريع إيران وعراق باش بويا بياخدن افا اينا شهيد وافا تشو عسكرة وافا تشو تشيايا وبويا بياخدن يعني حالي خوبا مشغول بنتوي سردمي دا بس تشي هر او فكرة هر ايمايا هر مابو صالة 2016 قشا غزوان قشد يعني خوريد كجيزي جو بحسي متحفي مجو ام حازر الاسل القلمن تقريبا 12 جي بله جو ام دي وقت كاريخوبكا ام دي قردن الحمي القش مال وقت تعداد ام شونا مالك تجيها يا تشتيت كفن جو افا من هيا بابان افتش همي بخوراي ببلاش بو بحمي ببلاش وخدان جي يعني يبد الخوش ابد الخوش جو بابن هكا هم نببن اسهم ازدين بوا او دما داعش هاتی دورا شنگال و موصل داگیر کری وی دمی مترسین زور کفتن سر دورا القوجی بله هزین پیشمرگی ابچاف نترسانه و مردانه گیان خواه کرا قربان داکو گیان خوشکو براین ازدی و مسیحی و پیکاتین دیتر بپارزید پیکاتین اوی دوری جی گلک سپاس گزارین هزین پیشمرگینه ساعت ایکی شبه برازه مبخو ایک جبول آشاویسه ما تلفونایی کردم گفت منطقه چانه گفت بخود داعش و تلسقفه چیت کنه گفت خود حرکان تینو چنم نزنین ده هجوم کنه ده سکن نگو گلک حرکه والی بله پشتی اینگی تلفونایی ما کرده و گفت ما پچه که ایشالا شولا ما بریک بهاد چاوا بریک بهاد گفت عبدالخالق تیاد 300 پیشمرگه هاتت دوغادات هاتا دوغاتا درسته گوتاره والا ما كيف ما هاتل ما قلنا على خديها فما دام فيش كر يعني ورا نقول شان برز بو معنويات تنقول فيرك ونقول قندي خود شول نكرت يستخدم ده خد معنويات ما او قلت تشتش ما بيت عم تقصير ناكي مدفتن جنابتا وكو كسك ازدي هستا خو همبر رول پیشمرگی بیجی کوان چاوا کاریوی جوی پیک و جیانی بپارزنو نهیلن افکشت تیک بچید سیده تزانه که پیشمرگه نه بابا محاسانه چو سی پیشمرگهی امت پارستی خود امت پارستی نه پیشمرگه امت پارستی توی نخوشیا یا دحشه دا توی فرمانه دا بیجمتا 300 پیشمرگه هات چو در یعنی همون بینا کیلومترگنی نه چو برسنگ دحشه دا بله پیشمرگی هو سایاتی افتشتم دیت تو پیشمرگی تقصیر نکردی و پیشمرگی و آخو فدایی کردی و شهید کردی بخاطر ملت کرد بخاطر عرب و بخاطر کرد و بخاطر مسیحی و بخاطر ایزی همی پیکاتین همون پیک بجیان یعنی چه فرق جدایی نکردی چون وقت داعش هات سپاس بو خودی که افرو او برهم ام بینین که کردستان که آرام کشک پیک وجیان یویان نافبرا همی پیکاتان ده هیا اوجه سپاس گزاری هم بو خدای مزن هم بو هزن پیشمرگی مدویدن تو سربورا خوب ما بیجی ات بیاوی پیک وجیان دا اف گریداتا کتو گریات ناف گلک جهان دا خدای سیده الحمدلله خدای پیک وجیان ما یا خوشه بله اما پیک وجیان هندت امر مدا غاطانه که ما شد تشته اخرات ناف خدا ندیتی غیر پیک وجیان هکا برای مسیحی هکا برای مسلمان هکا یزیدیه ما پیک وجیانه که جوانو تازه واد گله کدو بری هاتا ویگا پیک وجیان ایکش وانتشتان دمات ناوا جهه که دا هبون هبیتن دلخوشیه ات بخشیتا مروفان افرو جهه دلخوشیه گلک مزنبو دماما دیتیت ناوا القوشه دا خشکو براینیو رزگرتن و ویان ات ناف براوان همی پیکاتان دا هبون هبو ویره دینگو هیلین جیر چافدریا خدای مزن و دلوان ببینم خیر و شاد حتی حلقه که دیب گینه فیک سپاس بو هوین برس